Presiden ke Meghalaya Bharatiya Janata Party BJP uba Ernest Maury menta kesengi ulaong bakathan West Shillong constituency kadang bun ki jingduna namar kata kedon kami ki patba banjit ya ke BJP House Nem Arhajar Arpulai namar kathong jong ke BJP kadai ban kintiu ya ke yok kokot lingba ki kampen roy. Presiden ulai thu bakajilai bahagakam khayi ba di drug Shakithan West. Kumba pi kumbalong hapo asam ke jing di drop kalong ke bala jelai si bapala bat ke jing supply di drop kalong si bapala bat ka waina ka benta ka bah silong itian ka de ke jaka haba kila bon plat kini ki drop adik kini ki drop pedrar bang yo mo bat ngathai lari ki ba ki kwa ban penduk jai ikani ai la ini kumbalong hapo asam ka BCP ka yang rang ba ban penduk jai ikini ki king supply bagi cing di drugs. Kabakta ya kalawai juga jai benriu, kabakta ya ki kun samla, kamtam, kawai pa kawai ke triwiam, ki basyong kata konsumsi, ki syam ya kene cing ya, bagi kendo ki tengko ya kene cing ya, hagi bebon ki drug indik ki don kata ke cing. Sarai mga government kalau ada yang simkia ya kene, hoat kadon ke cing keren ki ong baki an, ki bedai kini ki nong kai drug lene ki nong di drugs ki sting pala. Tanah kalian itu ngang sobun pasat syaga sorkar, bakin sinkia ikani, bakin sinai ki an ki baklain, nang makino kino ki bodon kti, kita menyo kajing pensyak pensitom kabajana ikan, ndai mensulong ba lakem yaki, tang tak no kira yo benyo bir, tang don kam sobun wan rai ka an ki baklain, ban persyak ikini ki nong del dan ki nong kai. Kumbolong ki nong trekam cukup parti, ki member ki jongi, ki parti keriketas bunyong, ki penbor yang bangan yesim benda bangan yele nakati konstitusi how do you election banwan hakliga araja arulai dan kali yang jong aru kum utau no yalam juga parti nakloi bang simti kata lengkor banyak airen nakati konstitusi bat kum bajulong ni ho in nom pala ban declare officially mata bangan de utau kandidat henry ngadai utau aspiran dan utau nom penkre ban yakun yang di election araja arulai muslim banwan lada fi como president do party pinnya kun di election teka lapat nang kotu como president ni kuno ka hoi kumbolong hapo asam u presiden baru menjungi udai UMLA udai ru aku cukup por u presiden cukup parti po asam hadir bo ula job u IT no so way pat UMLA ban simti kumu presiden kamdon de kata jingte ba nilong presiden bagi dei ban long UMLA dan UMC bat ki bamdei ki badei kila ban bat di kampung parti ki amba ki beri jong ko silong kila datan ailat ya ka kongres ya ka UDP nata kala ya ka kongres kuno ya ya ka performance long ini ki amit ya na mo ubo man syabat ubo man kali na kalian kejonga ngam nang ban ong ba manu ba kham le ba hanrei ha banga ya mata konstituensi ngai i badon sipun ki la da khen na kalian surok lane ki footpath lane ki ne ki street light wangi ong mo lane ki no bentar ngai i dam don sipun ki la bat sibenta ngai i ba kate konstituensi ki don ru bon ki nong som ki badai ki baduk masuk ki badai ki BPL mo ba ki dan don kam ba ban pek di konstitusi ban rai ko pa ha wei dei bat ka jing pen kre jugi ya ka election ha ka te ka khat pra Shillong West ki ong mo te ngila don ka mandal committee ha ka ngila don president bat kinong ke kam jong mandal bat mentang ngila ya chat ban pen kre ki polling booth committee kat kum ka electoral roll ke ba ka election commission ke election jong megala ki aisha sangi ki don kum ba san putli ki polling station tanah ki san putli mentai la de ban form lai pusan bat ki basa min pedap no mentau nai hadir mangi i bakal don ka relaxation jong ka covid mo ki protokol ki la sya ban long jalan tanah yang jungin pendap lo kham kuloi mangi don sibun pat ki iwe ki benta pat bande na benta ban berkelain ya gini polling booth committee te ngi kermen skam lu ba
ki pai ba nong song ki pa song ka te konstituensi bakin ai no ka jing kasian ha ka ni kasin ka pamenta ya ka BJP kum lalong ha ki por ki bladem ha ki artli ki election sya ka Lok Sabha ka BJP ka yo tam na baro ki parti ki ba yesim menta ka election ha ka por ko ile i former president ni masih bon lindoru yo kumba nyaw hajar tam bal hadin kata habor bile iba sanboru manakani ka arajar ka kendai hakatur iyo kumba nyaw hajar prajar luna man la kapor kapet iba ki pat ba ki besyong te konsulsi kimon banbot ya ka seng BJP nasai kedai kapor ka babiang ba namar ba kumba fitip hi ka main agenda ka jongi kalong hakabide bat karoi kapa